Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Junaidi. Seperti biasa, kita akan melakukan perjalanan on-beat kita di hari Kamis ini, 6 Maret 2025. Dan saat ini sudah jam 9 lewat 23 menit guys. Jadi kita akan melakukan petualangan ke arah kota. Semoga saja kita dapat orderan paus ya, ke bandara atau mungkin dari pelabuhan kemana seperti itu. Dan tentunya seperti hari kemarin kita dapat ke bandara, namun sayang pulangnya kosong guys. Jadi simak terus video ini hingga selesai. Jangan lupa subscribe, komen, dan share agar semakin bersemangat dalam membuat konten. Untuk aplikasi Grab sudah kita aktifkan guys, dengan demikian juga dengan aplikasi Maxim. Jadi kita akan melipir ke arah kota guys, sembari menunggu orderan. Mungkin di tengah perjalanan ada yang nyangkut, kita gaskan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Ya guys, baru saja kita menurunkan penumpang itu dari Jalan Sawah 1 Surin ya, antar barang. Ini antarnya ke daerah Emperum guys. Jadi kita dibayar 25.000, kita selesaikan saja. Bersihnya itu 15.500 200 guys. Jangan juga ya naik ya. Ya guys, tadi itu pas berada di depan Undina masuk guys. Ini yang antar Emperum ini ya, antar barang ke Emperum. Dan saat naikin barang ada masuk Maxim, jadi ya otomatis tertolak gitu ya. Oke lah, kita akan melipir guys ke arah kota. Ini Maxim kita aktifkan dulu guys. Oke, let's go.
10 lewat 12 menit kita ada orderan guys. Ini 40.600 dari Rumah Sakit ZA ke Lam Tengah, Jalan Medan Banda Aceh ya. Oke lah, ini udah dekat guys. Ini rumah sakitnya. Oke. Ya guys, ini kita akan masuk ke dalam Rumah Sakit Zainal Abidin. Cuman kayaknya antri guys. Saking banyaknya orang ya, antri. Guys, jam 10.41 kita telah menurunkan penumpang ya. Ini daerah Lambaru guys. Di 41.000 kita selesaikan guys. Oke. Ya guys, kita tunggu sejenak. Setelah menurunkan penumpang, rencananya kita di daerah Lambaru sana aja kita tunggu. Semoga ada guys. Jadi ya biar tidak apa kali. Kita tunggu dulu. Mungkin dari sini ada nanti yang nyangkut, kita gaskan. Let's go. Ya, tadi itu dari rumah sakit ya, Rumah Sakit Zainal Abidin, di antaranya itu ke daerah Lambaru ini. Dan saat ini sekitar 9, sekian kilo ya dari rumah sakit umum. Jadi di sana ada kawan guys. Mungkin dia pun lagi nunggu orderan, mungkin barangkali ada nyangkut dari sini. Guys, hingga jam 10.55 menit belum ada orderan yang muncul ataupun terdeteksi ya. Jadi kita rencananya akan tunggu di Masjid Lambaru. Let's go. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. Ya guys, setelah dari Lambaru tadi kita istirahat di masjid ya, di Panggung. Jadi kita tunggu sejenak di sini guys sambil istirahat. Mudah-mudahan ada order mas. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I
had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Guys, If you wanna play tough hingga and wanna hate this, beberapa I'll menit always ya show up kita and make a menunggu di statement. I don't masjid ever slow up, di no I Pengraya don't take ini. shit. Jadi I kita got akan no melipir love dulu guys, for the fakeness. sembari cari If you wanna nantinya play mungkin tough and wanna hate sembari menunggu this, azan ya. I'll always show up and Oke make lah, a let's statement. go. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tadi setelah dari Pango kita isi angin dulu guys, karena tadi pagi saya lihat anginnya udah berkurang ya, ban mobil. Jadi saya isi terus. Jadi ini sudah lumayan enak bawanya. Dan kini kita meluncur ke rumah guys. Sepertinya saya rehat dulu sebentar. Setelah itu mungkin siap asar ya. Keluar sejenak untuk cari orderan guys. Ini saya sudah arah jalan pulang, ataupun mungkin nanti kita akan ulas ya setelah pulang dari rumah. Ya guys, hari ini kita akan ulas berapa pendapatan sebenarnya pada Kamis 6 Maret 2025 ini. Tadi kita sudah berpetualang, namun hanya beberapa yang kena guys. Jadi mari kita lihat ke layar handphone. Ya, untuk Maxim, mari kita lihat guys. Untuk Maxim ini sepertinya hanya satu guys ya. 6 Maret. Ya, hanya satu, yaitu 40.000 guys. Alhamdulillah main paus nih ya. Jadi ini itu jemputnya dari rumah sakit Zainal Abidin, dan diantarnya itu ke Lamtengah ya. Di Lambaru guys, arah ke Anak Galong ya. Tadi kita dikasih 42.000 guys. Dan di Grab kita dapat 15.000 guys. 15.200 satu orderan. Jadi ini dapatnya itu dari Surin ya. Antarnya itu ke daerah Emprom.
Baristen Aceh. Nah itulah guys, hanya 2. Nah setelah di total guys, ini dia pendapatan kita 57.200 dikurang 10.000 tadi isi anginnya. Sisanya hanya 47.200 guys. Ini kita on bid dari jam 9 sampai siang aja guys. Bagaimana, asik atau tidak? Begitulah kira-kira pendapatan untuk on bid dari pagi hingga siang ya. Namun karena hari ini puasa, jadi siang tadi saya istirahat dulu. Rencananya mau sambung asar, namun karena tidak memungkinkan, jadi insya Allah akan kita sambung besok pagi lagi guys. Jadi demikian, terima kasih atas partisipasinya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.